Ban ailat ekiparan nong tri kampulin, ban pempau ya lakasab aka kame lakai kriket. Nakaliang kari boy polis DEF kala pelong ya kelempung ya lakai kriket kabalatip kumka kriket Premier League T20 hakaba ka kunhun joka Central Super King nong po reserve kalayora eka nam ladu dagaba pelim no ya ka Northern Warrior na po Bernie Hard area da sau wicket. Ya kan ya kelempung lawan penhap perdano dauba Lancius Imli kumu kongsan hakajinga don laru dauba S Mersing additional SP ke district uba di Krim DSP bat uba VDS Rembai DSP headquarter lembat kiwe-kiwe police officer. Hakajinga kun ya ka final nakaliang ka Central Super King nong po reserve kalayo 1B ya ka thong balabu da ka Northern Warrior kata kandai pun run haka arpo over hakaba ka Central Super King kala kot snon ya ka thong tang hapo ka khat ar over bat ban hapat tang drill wicket bat ban rak snon ya ka nam job da sau wicket la samru ikikusnam syaki kunhun nong job badru ya ka nam simet hakaba ya ka nam man of the series lara da uba Peya Manar. Hoi. Jadi lakai kan om sampai tenan. But wala di ide bandong kita di Bali but selagi tang hakam ada ide bandan kemensiam ban jadilan Mario dapat kerja but gila betul hakam kedam dalam sudah cukup tang hakam ada ini lakai video cukup kerja apa kalau dimulai sama ini boleh cukup but I play kalau hot sistem kalau cipta akan kecil lakai so dangya syakmat but dangya practice but I play di polis juga hoi hoi baik cipta hari kecil lakai but tu dangya syakmat but dangya yo kemet pokok pakai kunjul but dangya sahabat pun sebelah harus hanya hoi jungi kalau hoi